Ole clear tu te chibai le vekule Donald Trump chu US President somli pasari na niturin laklu na hun nei turin anin bo sai chomek zela tuna hian an chung ko in Washington DC a anom mek to a an ngai poimo sang sang te laklu na hun in khom an man ma hian an di chomek zelani chung zinga an thil di pakhat chu biakina an chung ko hian in khom na an tel ma sapot ani hemi chung chang hi tunchuma chuan bi chen na kan nei don ani January ni somni kumsang hi somni panga voin hian President Thanthar Donald Trump le achung te chuan Donald Trump an laklu na ni tur hi Washington DC ya St. John Episcopal Kaushan Tloin bulan chana he kaushan hi Church of the President tia shiatania kumsang hazaria sompanga din ani changkhan US suai tu te tan mun poimo tak ani chowa he kaushana inkhom na hian poimo na deu aneya he wang hian Donald Trump President somli pasari na ani ma hian helai muna inkhom na hun hi amang masa ani ole masa hin an chung kwa he biakina inkhom tura an kallai hi kan en masa photanga ti chuan kan sai chunzom le donia a motorcade necessary even if it's only going a city block. And there he is, President-elect Donald Trump, coming out of the motorcade, heading into the church there. These are the first live pictures we're seeing of the president-elect so far on this a big day. Let's take a listen. What's your reaction to President Biden, his preemptive pardon to the January 6th member committee? So the president-elect there, we've been listening in, not taking too many questions from St. John Episcopal Kaushan hian US history a mun poimo tak achanga President kalphung ne na inzom na thuk tak ani trong trai na le in ngai to na munatan man ani awangin US President le an chung te tam tak alomi khwal to ani vo in po hian President Thanthar Donald Trump le achung te chuan jing in khom na helai huna hian hunan manga an ma hun poimo tak lo thlen main ursun takin he in khom na hun hi an mang ani hetia biakina in khom na hun an man zo hian Tramale achung te chu President Thanthar official guest residence Blair House an kalle ta ani heta hian US Capitol North Portico wa nei tur former welcome ceremony atan anin bot saya he huna hian President kalchuak tur Joe Biden le First Lady Jill Biden te baka Vice President Kamala Harris le Douglas M. Hoff te chuan President Thanthar Tramale anupui Melania te chu chibai buk na hun an mang ani US President Thar laklu na hun hi US Capitol Rotunda nei anidona Donald Trump hian United States President somli pasari natan thutiam atiam donani Donald Trump hian President tan laklu ani nuwa malam hunatana athil ti tur le amma chopte atarlang don ani US President Thar President Trump hian thutiam atiam nuwa President Ruma signing ceremony atel dona hei hi kumsang haziko somriat pakhata changkhan chan aloni toa President Ronald Reagan huna changin chan aloni to he hun hi President Thar tan chuan anha tho tir laya nomination poimo tak le memorandum poimo tak sign theina hun remchang ania ti chuan rang takin office ma ala zui ngal wat theidon ani hemin hu hian Trump hian sipai te chu clear na hun mang lenga inaugural parade atelanga he an hun man poimo ziale American mipuite inpum khatna apho langdon ani zan lama ve thung chuan President Trump le First Lady Melania te chuan inaugural ball engmoza tan tel dona chungsinga chuan Liberty Ball Commander in Chief ball le United Station ball ate antel don ani
heng thil poimo tak tak te hi administration thar lomna tan le Trump tan chuan athlop tu te ne na inzom na hun rem chang ani don ani Donald Trump lak lu na hun an man ni hian President Trump chu White House a akir le dona hei hi US President Trump ni na official taka office akai le na tur masaber ani he inkhom le lomna ni ropui takhi Donald Trump President ani hun chunga hun poimo tak ria treng to tur thil hania kumli chung athu nei na achan theina tur kong asiam sak don ani India rama pahau saber Mukesh Ambani le Nita Ambani ta chu pre-inauguration ceremony mangturin US a hian ankal vele bok ani Reliance Industries chairman Mukesh Ambani le Reliance Foundation chairperson Nita Ambani ta chuan pre-inauguration celebration Washington DC ya nei chu an man pui vele a he hun ro pui tak mangtur hian khovel mun sang sang atangin sumdon nalama hruaitu politics lamami mipoimo le thildanga mipoimo tak tak te antela Mukesh Ambani te nu pameu he hun ro pui taka som anni na hian chiang taka adarlan chu India hi sumdon nalama po an theu neu lo zia le an lan sar zia adarlang chiang hle Reliance Industries how tu ani angin Mukesh Ambani hi hunrei tak chung chu Khovela industry lama milar ber pola shiat ani toa India rama energy le digital landscape siamna konga atholok emawangin shiat atloin alar hle ani Reliance Foundation kai hruaitu Nita Ambani hian athorim na mangin zirna riselna le infiamna angchi sektora te nasatakin chanpuina apechuaka atho hlok hle ani Donald Trump inauguration ceremony ya hian eng angin nge antel don ti chu chiang takin tarlan ani lowa nimasela hetianga inmu khom na hian tho ho na thei tur le khovel sum le pailama inzom na ti chakna tur chungchanga inbiak na hunrem chang asiam sak don ani administration thar noya US le India in lai chin na point ma ason chauzelanga heng ang event liana India rama shoi tu te until thei hian khovel economy ka po India hi chanvo poimo tak ani tirzel do niin alang ole khati zong kha tun truma Donald Trump laklu ani hun tu ole khati zong kha tun truma ole khati zong kha Donald Trump laklu ani dan tur le laklu ani ma hun amhan dan kan tarlan thei chu ani e